Hadirin Katwis ni bagi nohikai ad hoc keberadaan Pok Kshatri jangka fastom kila yakhi Ahmadan Malki ak artarik urisau arhajar arpsan kinohikai kila syemikarai banweng no jingki jangki bat kania kadai hadian Pak Menteri Rang Ba Kejelau lakot ekran ni kinohi lam ka fastom hak syitrik urisau arhajar arpusan habat pembenai kerai balaweng no jingki Vice President ka fastom ubasan bon jungai ulitho Pak Menteri Rang Ba Kejelau lakular ban penteri kamno da kurkom siu turap ke batemai kataban ai da ka basic pay rengkat bat ke DA lor kanian airu ya ka centralized provident fund bat kumjo rukinyo ya ka death cum retirement gratuity DCRG ubasan bon jungai ulitho ba ka sarkar jela kalarai ban kentiu ya kinoi kai ad hoc hagar kom siu tulap ke batemai komta ka sarkar kelapan por lai benai ban bisyar pnya bat ban pinkre agar kom siu tulap temai bat kalakular ban pen menai karai haswa ka ayom lek kemen Christmas di nakaliang jongi ringkat bat ki perlok garu ki belayawan lang kapaningkong kalong ba ngi pen I bet nakaliang jong ke sarkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ngi laya kendo da ki pau snem bat ngi pen I ru ba kum kinong kai ad hoc nginom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut lam kanu ke extra allowance di hadian kajing ya tai ke balabun ia kran ru syapang kate ke demand ke jongi ke balong ke deficit system lani ke deficit pattern te ondang ia kran ia kate nakaliang ke sarkar kalau ong ba ladangi ni bu bet ikite ki atli ki kendan kamut ka kata kajing bei pisa kan long ke babun bahaya ke state government ti hadin bang laya kran laya perkat pa kanu ko bah kanu ko basniu te nakaliang ke sarkar kila ong ba tongnya perkat no da kawai kalat kalenti like no nakani ka demand to minya kelet no ladangila no ban solve ya kani kajing kajong pi ti hadien mengalaya batai sani bha nilai kran kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba ngin yo no ya ka basic pay kabamut ya kani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanumlong gaju bahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo lagajong ke basic pay kaba arpan ngin yo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem kabalong bakan yarap yang ngi kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabangin laya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ke CPF ni ong kabangin yo kra person na ke government jong ke basic bat kra person kemutkin contribute pat kinong hikai hakata ka account ke jongki ke bagi khot bet ke CPF account bat ka bakhadu kabangin laya bet kalong na ke benta kani ke Deathcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG tiha kabagi adai bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngilaya menjur ba ngin ong ba ngin contribute na kabenta kani ka retirement let's see na kabenta kani ka contribution katno ngin contribute ngin siya penbet bat ka education department hakini kita yo isni kibanwan to namar ba ka government kala sim ya karai ban penhap yang ni hakani ka baki ong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong aipor yangi lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure na ka benta ka basic na ka benta ka DA na ka benta ka ngila banong ka CPF katno ngin ya khen te aipor yangi lai benai bat ngin sim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katno pin yo ya ka tulop nangta ya ka tulop ka batmai pat ka sarkar bat ka jingya menjur lang jong kidakot ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year snem batmai kamut nadu ka shtarik ka jong April arhajar arpun rio yo no ya katulok ke batmai to kani kacing yo ya katulok kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre primary nangta ki LP
nangta ki UP, nangta ki secondary, nangta ki higher secondary, nangta ki nong hikai science teacher, nangta ki nong hikai Hindi, bat kentup ru ya kini ki ad hoc school, ki badai ki school step bat ki school mid. Kapamut menta kani kecik penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya barok ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang isim kelum ya kecing ken menta yin poi jan kumba shipau hajar ngut ki nong hikai de hadian bangila pensnow ya kani syaki parlok nong hikai gijongi nya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai ka jingmut kasi isi kalau ong namarba hoi nyemyo ya katai ka 6% ka bangi dawa hendrai ngisno ba nyo persen na ka jing dawa ka jongi nilayo nyo persen na ka jing dawa ka jongi nilayo te nakaliang kasi isi na baro arteli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya ka jinyaki te hadian nang ta nilawan ra ru ya kani karai ya kani ka jingya keren bat ka sarkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni haslo de baro kinong hikai hiru da kawai ka jingmut kiru kilarai bangin penkut no ya kani ka jingya ki ka jongi menta hikasi